أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. آمنت بالله صدق الله العظيم. Jana aytışat kafirlar, biz hiç kaçan bu Kur'an'a, ağa çeyingi kitaplarga işenbeybiz. Jana sen görösün zalimlardı Rabbilerin aldında turganını, oşonda bir-biriге alar şultoo kılıp aytışat. Al sizdары takebbir kılganдарına eger seler bolbogonuңарда biz musulman bolot elek dep aytışat. Oşonda tekebbirler alsızlarga aytat, emne hidayattan biz seler tostuk bu hidayat keldigenden keyin belkim özüңөр günөө көрсүңөр dep aytışat. Oşol abalda alsыздары tekebbir kılgandarga belkim seler bizdi күнү түнү алдадыңар, жана Алланы инкар кылганга буйрдуңар, Аллага ширк кылганга буйрдуңар дешип өз ара алар өкүнүчтөрүн жашырышат азапты көргөн учурда.
Jana biz kafirlardın boynuna kişenlerdi asıp koyduk. Alar kılgan amallarına jaraşagana jazasyny alışat. Biz kayсы bir ayılga peygamber jibirgen bolsok, al jerdegi ayıldın içindeki baylары, kuturgandары ar dayım biz sile jibirgen nesege kafirbiz deşken. Janalar aytışat, bizdin maldarыбыз, bala çakabız, malı mülkübüz köp, bizge hiç kaçan azap bolboyt dep. Aytkın, albette Rabbim rızkısını açıp koyut kimge kalasa, köp kılat kimge, köyti beret rızkısını kimge kalasa azaytıp koyut. Biroq аны köpçülük adamlar bilişbeyt. Jana sileydin malı mülküňör, bala çakaňar hiç kaçan Allah'ın aslında jakyndyk alıp kele albayt. Bir gana kim iman keltirse, jakşı amal kılsa, mana oşulardın kılgan amallarını ese kılıp köpöýtüp berебиz. Alar büyük bölmelerde amın avalda boluşat. Jana bizdi aciz kılan, bizin hayatlarыбызды aciz kılam dep köreşgönдөр, muna oşulardı azapka alıp kelebиz. Aytkın, Rabbim kimge kalasa öz pendelerden rızkısını keneň kılat, kimge kalasa tar kılıp koyat. Sizler neni berseňer, ana Allah köpöýtüp beret. Al eň mykty rızky berүүçü. Surat-ı Saba'nın 31. ayetinden tartıp 39. ayetine çeygi 9 ayet. Surat-ı Saba'da ötken sabakta biz oşol Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de hüküm kılıp Allah Teala özünü tanıştırgan edi. Oşol ayetleri okuganbız. Bugünkü sabakta Allah subhanahu wa taala kafirlerin ahvallaryny beýandap atat. Kafirler bu dünyada bardygy birde görünüt. Biroq kafirlerden hakykatda iki cemaatga bölünüt. Birincisi mustakbirin, tekebir kafirler. Başçılары, liderleri, ellerdi azgırganlar. İkincisi mustazafin, alsızlar. Mustazafin, alsızlar, oşolordu erçip alganlar. Ököten kafir. Bu dünyada kafirler bardygy birdeyle görünüt. Hiç kim alardan surak albayt, surak savak bolboyt, hiç kim alaga tiýbeyt. Biroq kıyamat gün kelet, erteň bir gün kelet, al jere kelgende oşol kafirler ikiye bölünüp alışat. Bir tarafı mustakbirin kafirler, tekebbir başçıları, liderleri, azgırgandары, ikinci tarafı azgırlangan alsızları. Muna uşuntup iki cemaatga bölünüp alışat. Bölünüp alışıp kıyamat günü kelgende bir-biriге şultoo kılıp azaptan kuturganga hareket kılışat. Ey Allah, muna uşul çoňdorubuz bizi buyurdu. Uşular buyurbaganda, uşular toskolдук kılbaganda biz iman keltiret elek, musulman bolat elek, senin aytkanыңды kılıp musulman bolup jaşayt elek degen üzürlerini aytışat. Oşol uçurda ikinci cemaat mustakbirin kafirlerden başçılar aytat, "Jok, biz silerdi majburlagan jokpuz. Silerden koluňardan türtüp aparıp but kapargan jokpuz. Özüňөр tandоо kıldyňar, özüňör kıldyňar bunu. Silerge ihtiyar berilgen, kelebsosuňarby, başyňar işletpeýsiňerbi, özüňör turu jol tandabadyňar" dep alар ne kılat? Bir-birine şultoo kılışat. Bir-birine şultoo aytıp, oşol azaptan kaçgysy gelet. Biroq Allah subhanahu wa taala mustakbirin, mustazafin, alsızların dagın, başçıların dagın bardygyn azap beret. Allah'ın mizamı kim ne kılgan bolsa oşol jazasyn tartat. Kafirden bari kafir, Allah'a işenbegen adam kim bolsa oşol jazasyn tartat. Al şultoo aytıp kutula albayt. Ar kim kılgan amalyny jazasyn alat. Wa may ya'mal misqala zarra hayran yara. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kim zarra barabarçalyk jaşlyk kılsa, any da göröt. Zarra barabarçalyk jamanlyk kılsa, any da göröt. Oşonuň üçin bul dünýä darul amal, amal dünýäsi. Bul dünýäde esep kitep bolboýt. Oşonuň üçin oýlap bolsun kafirler, dinge işenbegenler, biz uşunty ele jüre berebiz dep. Jok, esep kitep kıladigan gün bar, al erteň gelet. Bul dünýä emes, al başga dünýä. Oşol jakda bolat. Oşol jakka barganda hem ökünüç bolat, kaygırı bolat, nadamat bolat. Biroq nadamatdan, al kaygırydın hiçbir faydasy jok. Muna oşol ayatda Allah subhanahu wa taala kafirlerden ahiretdeki avaldaryny beýandap atat.
Birinci avalda, birinci ayette وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذ۪ي بَيْنَ يَدَيْهِ. Cana aytışat kafirlar, biz hiç kaçan bu Kur'an'a işenbeybiz deydi. لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ. Bu Kur'an'a hiç kaçan biz işenbeybiz. وَلَا بِالَّذ۪ي بَيْنَ يَدَيْهِ. Buğa çeyingi düşkön kitaplarga da işenbeybiz deydi. Bu oşol Mekke'nin Kureyş kafirlari, bular butparast bolgon, bular ahli kitap bolgon emas, butparast bolgon. Oşoň üçin bular aytkan, biz bu Kur'an'a dagın buğa çeyingi kitaplarga da işenbeybiz degen. Alem ahli kitap, Yahud ve Nasara, alar özlerinin kitabına işengen, Kur'an'a işengen emas. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işengen emas. Ayırması şu yerde. Oşoň üçin Allah Taala subhanahu wa taala bu yerde müşrik bil Araplarda müşrik butparastlarına aytıp atat. Ve qâlellezîne keferû len nu'mine bihâzel Kur'an. Kafirler aytışat, biz hiç kaçan bu Kur'an'a işenbeybiz. Ve lâ billezî beyne yedeyh. Buğa çeyingi düşkön kitapga da işenbeybiz deşken. Kur'an'a da işenbeybiz, buğa çeyingi düşkön kitaplarga da işenbeybiz. Deşet. Demek kafirler ahiretke işenbeydi, Allah'a işenbeydi. Jana ne kılışat? Kur'an-ı Kerim'e işenbeydi. Başka kitaplarga da işenbeydi. Musulman boluş üçün ulardyň baryna işenip şart. Allah'a işenesin, ahiretke işenesin, peygamberge işenesin, Kur'an'a işenesin. Eger ulardy inkar kılsaň musulman emassin. Oşoň üçin amantu billahi ve melaikatihi ve kutubihi ve rusulihi vel yevmil ahir. Vel kadari hayrihi ve şerrihi min Allahi Teala degende demek ne oldu? Biz Kur'an'a işengen elbiz, bizim yol göstergen kitabımız bu neken mukaddas ulu kitap Kur'an-ı Kerim. Alemi kafirler uşuğa işengen emas, Allah'a da işengen emas, anın kitabına da işengen emas. Açık aytıştı, hiç kaçan bir işenbey bize. Emi işenbese ahval ne olat? Keyingi ayatda Allah subhanahu wa ta'ala'lardan kafirlardan ahvalını süretip atat. Kantip وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ. Eger sen köre turgan bolsoň, eger sen görsöň deyt, zalimdardy Rabbilerin aldında turganını, kanday awalda يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِنِ الْقَوْلِ. Sözdü bir-biriga kaytarışat deyt. Sözdü bir-birine türtüşet degen söz. Emi bir-biriga şultoo kılışat. Sen kıldın, sen sebepçi boldun dep ne kılışat? Bir-biriga şultoo kılgan awalyny kafirler göre turgan bolsoň, ne bolat? Yaqulullezîne istuz'ifû lillezîne istekberû. Oşol uçurda mustaz'afin, alsyzdary tekebbir kılgandaryny aytışat. Laula antum lekunna mu'minin. Eger de siler bolbogonuňarda biz musulman bolat elek. Bizge siler toskolдук kıldıňar. Siler arkaly biz musulman bolboy kaldyk degen sözleri bir-biriga aytışat deydi. Allah subhanahu wa taala kıyamatdagy süret ahvaldy üşintip süretde atat. Mustaz'ifin. Yaqulullezine istuz'ifu lillezine istekberu. Kur'an-ı Kerim acayip kitap. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabı ekeninde şek yok. Oşon üçin her bir sözün içinde köp manysy var. İstiz'af degen söz. Mustaz'afin, mustaz'af degen ne degen kim? Mustaz'af degeni, mustaz'if dep negezi özünü özü alsız sanagan adamda aytıladi. Özünü özü alsız degen adamdı istiz'af deyiladi. Mustaz'afin dep. Ale mustaz'af bul alsız dep, başkalar alsız dep oylaydı. Düşünüňärmi? Eköň aýyrmasy bar. Bir adam özünü alsız dep bilet. Ekinçisi başka adam seni alsız dep bilet. Muna usul sözü Allah subhanahu wa taala koldangan. Ve yaqulullezine istuz'ifu dewatat. Gördüňärmi? Kimder özünü başkalar tigini alsız degenler aytat dewatat. Ol negezi alsız emas. Anın kolupunu baylap koygan emas Allah Taala. Majburlap koygan emas. Biroq başkalarının aslında, alardın çoňdorunun aslında al özünü alsız sezetele. Oşonu Allah subhanahu wa taala aytyp atat. Özünü alsız sezgenler, josam tigi çoňdoru alsız degenler aytat deyt lillezine istekbaru. İstikbar degeni özünü özü çoň dep sezgende aytat. Ana şunu kibir de aytıladi. Kibir oşol. Kibir ne degeni? Adam özünü çoňmu dep sezet. Men kıyımmın deyt. Men mıhtımın deyt. Ana şunu kibir de aytıladi. Çünkü al özü hakikatta ne? Çoň emas. Al kıyın emas. Al mıhtı emas. Biroq özünü özü ne dep oylagan? Men mıhtımın, men kıyımmın,
men деген неге келген даражаға жеткен. Ошолор экөөнүн ортосунда не болуп атат? Сөз болуп атат. Алла Таала айтып атат, мен кыйынмын дегендер, алсызмын дегендер ортосунда эмне болуп атат? Сөз жүрүп атат. Бири-бириге шултоо кылып, силер болбогонуңарда биз мусулман болот элек. Силер бизди тостуңар, Аллахтын жолунан тостуңар, имандан тостуңар, силер кылдыңар, эми азапты силер тарткыла, бизге азап болбош керек деген не сөздөрдү бири-бириге айтышат. Мына ушул ахвалды Аллах субхана ва таала Кур'ан-ы Керимдеги ушул аятта сүрөттөп атат. يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. Gördüңөрбү? Мен айткен алсыздары текебир кылгандарга чоңдорун айтат экен, эгер силер болбогонуңарда, силер бизди тоспогонуңарда, биз барыбыз не мусулман болот элек. Иман келтирет элек деп бири-бирине айтышат. Эми тигилердин жобу кандай болот? Кийинки аятта Алла Таала айтып атат. Булар эми дава кылды. Силер болбогонуңарда биз мусулман болот элек деп. Эми тигилер жооп бериш керек. Аллах субхана ва таала ошону баяндап атат. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم. Көрдүңөрбү? Медейт ошол учурда текебирлер, чоңдор алсыздарга айтат дейт. Анахну садатнакум анил худа. Эмне биз силерди тостукпу деп. Хидаяттан биз силерге тоскоолдук болдукпу? Биз силерди мажбурладыкпы деп. Изжаакум силерге хидаят келгенден кийин биз тоскон жокпуз. Бел кунтум мужримин. Бел кунтум мужримин. Балким өзүңөр мужримсиңер. Өзүңөр күнөөкөрсүңөр. Кылмыштуу силерсиңер. Кылмышты өзүңөр кылдыңар, эми кылмыштын жазасын өзүңөр тарткыла дейт. Биз силерди эчтеке деген жокпуз. Мажбурлаган жокпуз, колуңдан апарып тартып апарган жокмун. Туурабы башка кылган жокпуз. Сен өзүң туура эмес жол тандап алдың, өзүңдөн көр, мен сага эчтеке кылган жокмун деп алар актана баштайт. Актанган учурда экинчи тарафында жооп берет. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. ولكن طرف جواب غيره. وقال الذين استضعفوا وشول учурда айтышат алсыздар текебир кылган башчыларына бел макрул лейли ван нахар. Балким силер күнү түнү бизди алдадыңар дейт. Силер айтпасаңар эчтеке кылган жокпуз деп. Жок, силер эмне кылдыңар бизди? Күнү түнү алдадыңар. Макр деген айлабастык, алдоо. Силер бизди күнү менен, түнү менен ар дайым 24 саат эмне кылдыңар? Алдап келдиңер. Истамурунана ан накфура биллах. Жана силер бизди Алланы инкар кылгыла, Аллага ишенбегиле деп буйрук кылдыңар. Кудай жок, Аллага ишенбегиле деп буйрук кылдыңар. وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا. Жана Аллага ширк та кылдыңар. Аллага ширк, буттарга сыйынгыла деп силер өкүм кылдыңар. Деп алар эмне кылат? Жооп берет. Яни эмне болду? Ортосундагы болуп аткан окуяны Алла Таала баяндап атат. Бири-бириге шултоо кылышат. Тигилер айтат, "Жок, силер бизди эчтеке кылбадың дебегиле. Силер эмне кылдыңар? Күнү менен, түнү менен дават кылып бизди ушул нерсеге алып келдиңер. Силерге ишенип, сөзүңөрдү угуп, отуруп ушундай болдук. Кудайды инкар кылдык, Аллага ширк кылдык дешет. Ва асаррун надамата ламма раул азаб. Көрдүңөрбү? Алла Таала айтат, эми алар азапты көргөндө өкүнүчтөрүн жашырышат. Азапты көргөндө бардыгы өкүнөт. Алсызы дагы өкүнөт, күчтүүсү дагы өкүнөт, башчысы да, жол башчысы дагы, эршигени дагы бардыгы өкүнөт эми дейт. Бардыгы эмне кылат? Өкүнөт. Ва асаррун надамата ламма раул азаб. Азапты көргөндө алар эмне кылышат эми? Өкүнүчтөрүнү ичинде жашырышат. Алла Таала айтат: "Ва жаалнал агhlala fi a'naqil ladzina kafaru." Биз эми кафирлардын мойнуна кишендерди тоок кылып салып койдук дейт. Эмне болду? "Ва жаална fi a'naqil ladzina kafaru." Не кылдык дейт? Агhlal деген кишен, мойнуна салган кишендерди эмне кылдык? Алардын мойнуна салып койдук дейт. Эми алар кишенге түштү, колго түштү. Эми кафир баары бир кафир. Васиқал лазина кафару иля жаханнам зумара.
Ne kılat? Cemaat dolap gelinet. Alsızları dağı cemaat gelinet. Küçtülerin dağı, yol başçıların dağı barını alıp gelinet. Sevalar ne kıldı? Kolga düştü. Alardın günökör ekendigini Allah dalil dedi. Bir-biriga şult oğladı. Dalil çok boldu. Emi Allah subhanahu wa ta'ala ne kılat? Kılmış gerdi karmaydı. Karmaganda jönüne koluna salbaydı. Alardın ne kılat eken? Boynuna salbaydı. Bizde kılmış gerdi olsa koluna salıp koydu. Aliyazü billah Allah barı saktasın. Tiyakta ne diyor Allah subhanahu wa ta'ala? وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirlardın moynuna biz ne kılavuz deyip? Kişenleri salıp koyavuz deyip. وَجَعَلْنَا bu siga mazi bolutat. Bu bayağı tahkik bolotgan işti mazimen tabir kılınat. Özü gelecekte bolat emi. Al boğan çok. Biroq boluşu hakikat boğan üçün Allah subhanahu wa ta'ala mazi sigası menen ötkön çak menen bayanda atat. Düşünüyorlar mı? وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Biz kafirlardın moynuna kişenleri ne kıldık deyip? Salıp koyduk deyip. Kişenge düştü. Allah meytotat هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Alar kılgan amalına jaraşa gana cazasını alat deyip. Allah zulüm kılmaydı. Kılgan amalına jaraşa gana ne kılat? Cazasını alat. Yol başçısı lideri oşo jaraşa zulümünü alat. Cazasını alat. Erşigender oşo jaraşa cazasını alat. Her kim özünün cazasını kılmışına jaraşa alat. Allah subhanahu wa ta'ala kimdin kılmış köp bolsa aga köprek azap berет. Kimdin kılmış azırak bolsa aga azırak berет. Biroq ököten günökör. Ököten günökör. Demek kafirlarda biz bu dünyada barlığı bir deyde oyloğun menen alar bir deyemiz. Aların içinde yol göstergönleri var, buzuqları var, başçıları var. Aların ahvalı öte ağır. Alar da kafir. Oşolardu akılına salbastan alarda yerçip algan ahmak adamlar var. Alarda yerçip algan adamlar var. Alardın da ahvalı ağır. Ököten ahvalı bir dey. Oşonun üçün bu işti men kılgan jokmun dep kutulup kete albaydı. Sen kılbasan dağın, buyruk kıldırgansın, buyurgan sensin, oşonun üçün sen cezasını tartasın. Bunun misali bir adam bir öde öldürgenge hüküm kıldı. Al günahsız jok adam, taza adam öldürgenge hüküm buyruk kıldı. Tigi adam öldürüp saldı. Ököten günökör. Buyurgan adam, emi men öldürgen jokmun, bıçak men saygan jokmun, men atkan jokmun dep kutula albaydı. Sen hüküm kılgansın, buyruk kılgansın. Tigi işe aşırdı. Tigi öldürgen üçün günökör. Sen buyruk bergen üçün günökörsün. Ököten günökör. Oşonun üçün kafirlar kıyamat günü Allah nasında kelgende emi men kılgan jokmun, men but jasagan jokmun, bunday kılıp kutula albaydı. Sen ündөгөнсүн, çakırgansın, davat kılgansın, jaman jolgo adашып kalıp bargansın, sebepkер болдуң, oşonun üçün jazaсын tartasın deydi. Demek başçılarga dagы özünчө jaza berilet, аны ээрчип алган адамдарга да jaza berilet. Bu dünya darul amal tuğanlar. Bu amal dünyası jaza ahirette bolat. Şaşbaş gerek. Kafirlarga nege jaza berilmeydi, uşuntup kuturup jaşay berebe degen adamlar köp sura beret. Jok. Bu dünyada bar bola beret. Boluş gerek. Uşunday bolat. Anan barıp kim jakşı, kim jaman, kim ak, kim kara anan tarazaga gelet. Aga çeyin uşuntup pişe beret. Dünya pişirip aparıp anan ahirette gelip bölünet. Oşonun üçün kafirların ahvalında Allah subhanahu wa ta'ala sürüyötte atat. Alar uşunday kılışat. Biroq kıyamat günü kelgende alardın günökör ekenini Allah'ım dalillegenden keyin alardın moyunlarına kişenleri salınıp dozakka alıp barınat. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Alar kılgan amalların jazasını hem görüşöt. Kança amal kılgan bolsa oşonun jazasını emi Allah'ın nazarında tatat. Ondan keyingi ayette Allah subhanahu wa ta'ala kafirlardan dagı bir sıfatlarını bayandap atat. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. Keyingi ayette Allah aytып atat. Biz qaysı bir yerdegi ayılga bir peygamber jibersek, al yerdegi baylары, bileri, dövletmen adamları inna bima ursiltum bihi kafirun. Biz ağacı verilgen dinge işenbeybiz dep cevap berişet deydi. Allah subhanahu wa ta'ala'nın kudreti, Allah'ın sünnet tarikası
Kança peygamber jibirgen bolsa, peygamberlarga köpünçө alsız adamlar, kedey adamlar, koldoru juka adamlar gana erişigen. Ar dayım karşılık көрсөткөн bular baylar, biyler, kuturgan adamlar bolgan. Mustadrif metde aytып атат Алла Таалам мутрафуха. İtrafa деген söz oşol baylığına çilenip kuturganda aytılат. Baylığına mas bolgan adamda aytılат. Baylığına mas bolup başkanı ukpagan, özünden başkanı bilbegen, tanıbagan adamdı itiraf dep aytılат arap dilinde. Düşünüyorsunuz mu? Allah Subhanahu Teala ayttat, biz kaçan peygamber jibersek, oşol ayıldın, oşol jerdegi turgunların içinden bayları, biyleri, kuturgandары, baylığına, dövlötüne mas bolgondoru ar daim aytышкан inna bima ursiltum bihi kafirun dep. Sen alып kelgen dinge biz işenbeybiz. Demek ne oldu? Allah'ın sünnet tarikası köpünçө dinge kimler kelgen? Alsız adamlar, kedey adamlar, orta adamlar, alemde baylar köp kelgen emes. Baylar da kelgen, biroq az kelgen. Abu Bakr Sıddık radıyallahu anh bay sahaba bolgan. Osman ibn Affan radıyallahu Osman Gani baylar bolgan. Bunlar da kelgen. Biroq köpünçө inkar kılgandar kimler bolgan? Alar oşol baylar, biyler, maylığına mas bolgan adamlar bolgan. Allah'ın joludan, imandan toskol bolup turgan nerselerden eң negizgisi Kur'an-ı Kerim'den bilinet, bu baylıkka mas bolu. Baylıkka mas bolgan adamda Allah Teala közüne parda salat, közünü may basat, al hakikat körbey kalat. Hakikat körbey kalat. Oşon üçin aytat, bunun közünü may basıp kalıptır deydi. Düşünüyorsunuz mu? Bu baylıktın jamandığı bu. Oşo baylığı menen men kıyımın, büt bardığı men kolumda, men dep, otur ahırı Firavun meledi, ana rabbukumul a'la. Kuday bolup aldı ga. Kuday bolup aldı. Ahırı kuday bolup aldı. Ben de kudayga aylanıp aldı. Oşon üçin baylık uşunday nerse, baylık bilik adamды ne kılat? Közünü may basat. Adamны kuday degenge jetkizet. Oşon üçin Kur'an-ı Kerim'de aytып atat, Allah'tın jolundan toskol bolgon bularga negizgi sebep ne dep atat? Alar baylığına mas boldu. Baylığına çirendi, baylığına işendi. Oşonun negizinde alar peygamberlarga işengen jok. Peygamberlardy urmattamadı, alarga iman keltirmedi, kafir boldu. Demek baylık, biylik jakşı nerse emes. Kийинки ayatlarda hem Allah aytып atat, jakşı nerse emes. Eger tуура эмес пайдаланган болсо, толук 100% тозокко киргенге себепкер болгон нерсе ушул сенин байлыгың, бийлигиң болуп калат. Allah saktасın. Oşun üçün dünyanın muhabbeti kirip ketip, baylığa mas bolup kalsan, Kuday saktasın. Hakikata geliş kıyın nerse. Anın tazalanmayınca gele albaysın. Gele almay kalasın. Buna oşun Allah Subhanahu Teala aytып atat, biz kayсы bir ayılga oşol jerdin turgundarına peygamber jibersek, illa qala mutrafuha, alardın baylары, biyleri, baylıkka mas bolgondoru aytışat ele. Ne dep aytışat ele? وَمَا اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. Sen jiberigen nesige biz işenmeyiz. Kafirimiz. Bizge keregi jok da aytışat ele deydi. Anan kийинки ayatda Allah Teala daha açıkırak ayttat. وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ. Acayip ayet. Allah aytışat ele kafirler. Biz sağa karaganda bizim malımız köp. Bala çakabız köp, baylığımız köp, bizge azap bolboyt deydiler. Bul degen söz, kafirlar özlerini tarazıga koyup durup, ellerin arasında biz baybız, baylık da bizde, beylik de bizde, bala çakabız da köp, urpağımız da köp. Biz Kudaydı süyüktü adamımız. Kuday uşuları bizge berdi. Emin sen Kudaydı süyüktü adam emessin, sen de işteki jok deydiler. Alardın tarazası ne? Baylık menen kedeyçiliktin ortası bolup atat. Bizde bari var, sende yok. Oşun üçün bizde bari var, bunu kim verdi? Kuday verdi. Demek şu bergen Kuday ahirette de bana beredi. Sana beribeydi, sen ahirette de sana yok. Sen dünyada da kıynalasın, ahirette de sana yok deyip, alar ne kıldılar? Cevap verediler. Allah Subhanahu wa Taala şunu bayanda atat. Adamdı baylık menen bayağında adamga bağ berүү, aga urması berүү, bu kafirlerin köz karaşı. Kafirlar ar daim biröydü maktaganda, aga bağ bergende, urması bergende, anın baylığına karagan. Baylığına karap mamule kılgan. Kur'an şunu aytat. Bu musulmanların adatı emas. Musulman imanına jaraşa bağ beret. İmanına jaraşa, amalı salihaga jaraşa bağ berilet.
Биздин баа беретиган тараза башка нерсе. Биз анын байлыгы, бийлиги, дөөлөтү ага карабайбыз. Мансабы ага карабайбыз. Биз кандай адам? Иманы барбы? Жакшы амалы барбы? Ошого жараша баа беребиз. Демек бүгүнкү күндө адамдар мына кыйын экен, мына Кудай берипти деген адамдар көпчүлүк фикирлери бул ошо кафирлардын көз карашы. Кафирлардын көз карашында баа берилип атат. Мусулмандын көз карашында Алла бериптир деген адам бул эмне? Иманга келиптир, жакшы амалдар көп кылып калыптыр, ахиретин абад кылып атат экен. Алла Таалам эмне? Буга бериптир деп ошого суктанабыз биз. Ушунду баа беребиз. Ушул биздин эмне? Таразабыз ушул. Иман менен амал салих. Ал эми бунун байлыгына, бийлигине карап буну мактоо, ага баа берүү, аны урматтоо, сыйлоо бул кафирлардын көз карашы. Ошон үчүн кафирлар айтып атат: "Ва қалу нахну аксару амвалан ва аулада." Көрдүңөрбү? Алар айтышты: бизге карагыла, биздин байлыгыбыз да көп, бала чакабыз да көп биздин. "Ва ма нахну бимуаззабин." Бизге азап болбойт дейт эле. Азап болбойт дейт эле. Алла дүйнөдө берди, ахиретте да берет дейт эле. Бирок бул малы мүлк, эмне? Дүйнөнүн гана зинети. Дүйнөнүн гана зинети, бул акыйкат эмес. Бирөөгө Аллах субханала ва таала байлык берсе, Алла аны сүйөт, жакшы көрөт деген маана эмес. Бирөөдө Алла Таалам бир аз кыйнаса, ал Алланы каргыша калган, азапка калган деп түшүнбеш керек. Байлыкта сыноо, кедейлик жоктукта сыноо. Экөө тең сыноо. Аллах субханала ва таала өзүнүн кулдарыны кээде байлык берип сынайт, кээде алып коюп кыйынчылык менен сынайт. Экөө тең сыноо. Бирок уламалар айтат, байлыктын сыноосу катуураак кедейчиликти караганда. Себеби эмне болот? Байлыкта байлыгына мас болуп отуруп Кудайды инкар кылат. Динден толугу менен чыгып кетет. Алейхи-билlah. Ошон үчүн адамга баа бергенде анын байлыгына карап берилбейт. Анын байлыгы, анын мансабы, анын бийлиги эмес. Анын иманы, кылган амалы салихасына карап баа берилет. Ал эми кафирлардын таразасы башка болгон. Мына ошону Алла Таала айтат, алар айтты: "Жок, бизге азап болбойт. Себеби биздин бала чакабыз көп" деди. Малы мүлкүбүз да көп деди. Силерде эчтеке жок деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жетим чоңойгон, эчтекеси жок. Кой кайтарган Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол жашооду өзү тандап алган. Жабраил алейхиссалам келип айткан: "Алла Таала ыктыяр берди, кааласаң бай болуп пайгамбар бол" деген. Кааласаң кедей болуп пайгамбар бол деген. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам өзү тандаган ошол жолду. Өзү тандаган. Ошон үчүн пайгамбарыбыздын мераскорлорго дагы ушундай акыбалдар келет. Чыныгы мераскорлорго ушундай акыбал келет. Ашаддун нас балаан ал-анбия сумма al-amsal fal-amsal. Ау кама кала алейхи салату вассалам. Эң каттуу сыноо пайгамбарларга, андан кийин аларга жакын, андан кийин аларга жакындагандарга келет. Ошон үчүн чыныгы Аллахтын досуна абалдар келет. Ал учурларда кыйналбаш керек, сабырдуулук менен жеңиш керек. Сабырдуулук менен жеңиш керек. Бул пайгамбарга келген нерсе. Демек, байлык да сыноо, кедейлик да сыноо. Бирөөгө байлык берсе, бийлик берсе, Алла жакшы көрөт деген маана эмес. Эгер ошону туура пайдаланса, Алла жакшы көрөт, мейли. Ахиретине иштесе, пайда берет. Туура эмес пайдаланса, ал азап. Кедейлик дагы Алланын каргыша калган жамандык деген маана эмес. Алла Таалам не кылган? Сыноо үчүн берилген. Байлык дагы сыноо, кедейлик дагы сыноо. Ошон үчүн биздин тараза байлык, кедейлик эмес туугандар. Биздин тараза эмне экен? Иман, амалы салиха. Иман, амалы салихага жараша бирөөгө баа беребиз, бирөөдү мактайбыз. Кур'ан-ы Керимде Аллах субханала ва таала айтат, пайгамбарыбызга хитап кылып: "Фала ту'жибука амвалухум ва ауладухум, иннама юридуллаху биха лию'аззибахум фил хаятид дунья." Кур'ан-ы Керимде Тавба сүрөсүндө Аллах таала бир аят айтат: "Фала ту'жибука амвалухум ва ауладухум." Алардын малы, мүлкү, алардын бала чакасы сени кызыктырбасын дейт. Аллах таалам аларды берди, алар менен не кылат? Ушул дүйнөдө эле азаптайт дейт. Ал берилген малы, мүлкү, кафирларга берилген байлыгы аларга азап болот дейт. Ушул дүйнөдө эле ага азап болот дейт. Эч качан сен алардын несиге, байлыгына карабагын, байлыгыны
baylığına suqtanbagın degen Allah Taala'nın ayatı var. Eyle ayat tapmaya kaldım hazır. Demek ne oldu? Biz birödü baylığına, büyülüğüne tutan başımız gerek. Hakikatte al baylık, beylik, azap boğandığı köbürük. Nimet eken azırak. Buna şu süretті meseleni Allah Subhanahu wa Taala Facr suresinde aytadi. فَأَمَّا الْإِنسَانِ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Adam balasına Allah Teala nimetlerini köyütü verse, فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Rabbim beni ikram kıldı, hurmatları sıyladı deydi. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَحَانَ. Alemi rızkısını biraz azaytıp koysa, kemitip koysa, فَيَقُولُ رَبِّي أَحَانًا. Rabbim beni kordodu deydi. Kalla. Kur'an'da aytadi, ökötün turamaz deydi. Allah'ın bergen rızkını kenini bergendigi seni ikram kılgan emes. Rızkыңды tar kılıp koygonu seni kordogan emes. Ököteң neken? İmtihan. Birödü berip sınayt, birödөн alıp sınayt. Oşonun üçün bul baylık, beylik bul dünyadagı jaşoого tarazı bola albayt turganдар. Jakşı jaman ekendigine ba bere albayız аны менен. Allah kalasa kafirga beret, kalasa musulmanga beret, kalasa alıp koyat, kafirden de alıp koyat, musulmandan da alıp koyat. Bul Allah'ın sınavı. Oşonun üçün anaga keydi beş gerek. Bu rızkı meselesi çeşilgen mesele. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün üy bilesine menep dua kılgan. Bilesingерби? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua kılgan. Allahumme ceal rizqı ali Muhammed qutan degen. Allahumme ceal rizqı ali Muhammed qutan. Ya Allah Muhammed'in üy bilesini, urpaklarının rızkısını qut kılgın degen. Qut degen jeterlik degen söz boldu. Ötö köp emes, ötö azdır emes. Tügöse kelip turat. Uşun jeterlik dep aytılат, qut dep aytılат. Başka rivayette kafafen dep kelet. Kafaf, qut bir manada. Düşünüңөрбү? Allahumme ceal rizqı ali Muhammed qutan au kafafen. Ya Allah Muhammed'in üy bilesinin rızkısını jeterlik kıl degen. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in duası. Oşu dua bizge barыбызга керектүү dua. Oşu jeterlik, oşu jetet. Biröөгө muhtaç bolbosoň boldu. Aşıkça dünyanın gereği yok. Aşıkça dünya bu zahar. Bu ne kılat ahırı seni uğulap, mas kılıp, gözün may basıp ölesin. İşte kıl almay. Oşonun üçün Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem özünün urpağına kılganda, dua kılganda, ya Allah menin üy bilemdin nesini, rızkısını yeterli kılgın, jetse oldu degen. Bir ayga jaşaysın, aylık alasın, kiyin ayga jetet, kiyin ayga. Pensiyan jetip atat. Allah'a şükür kıl. Bundan ötkön nimet çok. Bundan ötkön nimet çok. Sebebi toptoğun dünyanın bardı kalat. Bay da ölet, kedey de ölet. Biroq ökö bir jerge barat. Dünyası bары kalat. Eң jaman jeri tapkan dünyanды başka adam koldanat. Top ötüp ketesin. Al baldarыңa kalat, meroskorlara kalat. Sana kalmaydı al. Biröөгө haramdı, halaldı aralaştırıp jep işi toptodun, biröөгө kaldı yamar. Al ne kılat em Kuday bilet. Ne kılat Kuday bilet. Oşonun üçün adam özünün dünyasını ölgөнгө çeyin Allah jolunda işletip kalış gerek. Allah jolunda işletip kalış gerek. Can çıgar şurunda kelgende emi palançıga berse berilbeyt emi. Al miraskalları mülk ötüp kalat emi. Bir gana vasiya aldağı sülüske çeyin cari bolat. Sülüsten naragı bolbayt. 3'ten 1 degen söz. Oşonduktan adam tawa akça bünüktü. Allah jolunda ahiretini kurup kal. Ahiretini abat kılıp kal. Balаңдын nebidengni fikir kılba. Allah rızkısı özü Allah bergen, al özü tabat. Sen özüň de ahiretini oyna. Al çoňoýup, jep, içip, özünü hazır öptep, özünü bagat al. Keyingisi de bagat uşunday. Demek rızkını Allah Teala beredi. Oşonun üçün berilgen nimetni özüň toora paýdalanyp kalyşyň gerek. Eň birinçi sen özüň paýdalanandan. Özüň ahiretиңди kur. Andan keyin başkalarga ber. Top ölüp kalgan eň jaman nerse. Eň jaman nerse
Ахиретиңе да пайда жок. Кийин сенен кийин бул балдарың аны кантип иштетет, эмне кылат Кудай билет. Эгер балдарың туура эмес чыгып калган болсо, бүт бардыгын харамга иштеткен болсо, бүт садака жария эмес, тескериси болуп калат. Харамдын бүт бардыгын башыңа үйүп алган болосуң. Ошол акчаңдан харам иш болуп атабы, сага азабы келип тура берет. Азаптан үлүш келип тура берет. Ошон үчүн коркучтуу, коркулуп турган нерсе байлык жакшы нерсе эмес. Адам баласыга жетерлик болсо, өзүңө жетет, үй бүлөңө жетет, ошого шүгүр кылыш керек. Ушул эң чоң неамат. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн үй бүлөсүнө ушундой дуа кылган. Ошон үчүн байлыкты көп кызыктаткан нерсе эмес. Байлыкка, бийликке кызыктаткан нерсе эмес. Эгер тагдырында бар болуп Алла бай кылган болсо, сен берешендик кыл, Алла жолунда иштет. Инсандарга пайда бер. Мына ушундай жолдор менен эмне кылсаң болот, ахиретиңди курсаң болот, болбосо ал захар, ал у сени уулап өлтүрөт. Ахыры ууланып жүрүп, мас болуп, дүйнөгө мас болуп, дүйнөдөн өтүп кетесиң. Ошон үчүн Аллах субханаху ва таала айтып атат, кафирлардын көз карашын айтып атат. Ва қалу нахну аксару амвалан ва аулада. Аулад айткан себеби балдарды айткан себеби пайгамбарыбызга тийишип атат. Биздин балдарыбыз бар, эркек балдарыбыз бар, сенин балаң жок дейт эле. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын кыздары бар, эркек балдары жаш кезинде каза болгон бардыгы. Ошон үчүн пайгамбарыбызга келип, абтар дешет эле. Абтар дегени тукуму жок деген сөз, тукумсуз деген сөз. Сенин тукумуң калбады, бизди Алла жакшы көрөт, биздин байлык да бар, тукумдарыбыз да бар, балдарыбыз да бар дейт эле. Аллах субханаху ва таала айтты: "Инна а'тайна кал каусар фасалли раббика ванхар, инна шани'ака хувал абтар." Туурабы? Сени абтар дешти, мунун артынан эчким калган жок дешти. Алла айтты: "Жок, сени айыптагандар өздөрү тукуму куруду. Алардын өзүнүн урпагы эмне алышка барган жок" деди. Алардын эч ким билбейт азыр. Эч ким каякта экенин, урпагы барбы жокпу Кудай билет, эч ким билбейт. Бирок Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламды "Ва рафа'на лака зикрак" не кылды Алла таалам, сени зикриңди бийик кылып койдук деди. Туурабы? 5 маал намазда күнүнө 5 жолу ар бир муаззин ашхаду ан ла илаха иллаллах дегенден кийин ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах дейт саллаллаху алейхи ва саллам. Ва рафа'на лака зикрак. Кайсыл жерде Аллах дейсе, артынан Мухаммад деген сөз чыгат. Мына ушул. Пайгамбардын урпагы жок, арты жок, эч ким эстебейт деди эле. Алла таала эмне кылды? Ушундай кылып койду. Алла менен чогуу. Ар дайым азанда. Демек дүйнөдө 24 саат азан болуп турат. 24 саат Аллах менен чогуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын аты эскерилип турат. Ва рафа'на лака зикрак деген ушул. Ошон үчүн Алла айтты, биздин мал мүлкүбүз да көп, байлыгыбыз да көп. Ва ма нахну биму'адзабин, бизге азап болбойт. Бизди Алла таалам жакшы көргөн үчүн берди деген не кылды? Фикирди айтты Аллага, андай болбойт деди Алла таала. Демек, Алла жакшы көргөн үчүн байлык бербейт туганда. Кээде азап үчүн берип коюшу мүмкүн. Ошон үчүн байлыкка көп кызыга турган нерсе эмес. Кейинги аятта Аллах субханаху ва таала ушул кафирлардын ушул айткан сөзүнө жооп катары айтып атат. Кул айткын инна рабби ябсутур ризqa лиман яша ва яqdir. Айткын, Раббим кимди кааласа рызкысын кенен кылып коет, кимге кааласа азыраак кылып коет, тар кылып коет. Бул рызкыны беришлик Алланын машияти, Алланын каалоосу. Алла жакшы көргөндөн бирөөгө көп берип, жаман көргөндөн азайтып койбойт. Алланын тагдыры, ыктыяры, кааласа буга көп берет, кааласа буга көп берет, кааласа азайтып коет. Бул Алланын ыктыяры. Ал кафирбы, мусулманбы ага карабайт. Алла таалам кимге кааласа рызкысын кенен кылат, кимге кааласа тар кылып коет. Валакин аксаран наси ла я'ламун. Бирок көпчүлүк адамдар аны билбейт деди. Алла өзү жооп берди. Бул Алланын каалоосу, ал тагдырдагы нерсе, ал жакшы көргөн үчүн ага дүйнө берген жок. Ал эмне кылат? Алла өзү билет. Валакин аксаран наси ла я'ламун. Бирок көпчүлүк адамдар анын акыйкатын билбейт деди. Неге кедей кылып койгон акыйкатын билбейт? Неге бай кылган акыйкатын билбейт? Демек байлык да жаман, өтө кедейлик да жаман тургандар. Кадал факра якуна куфран хадисте келет. Кедейлик куфурга алып барат деген. Же кедей болгондо эмне кылат? Кыйналгандан динин сатат, иманын сатат. Ошол азыр дүйнөдө баптист болгон, башка динге өтүп кеткен муртат болгондор көпчүлүгү кыйналган адамдар болот. Ошолорду кайрымдуулук кылып отуруп, тигилер эмне кылат? Алдап кетет. Акыры иманын сатып алат. Алиязу билла.
Allah saqlaсын. İman satıp beret. Oşo bolbogon unga, saharga, mayga beri oturup ne kılat? İman satıp koyat. Allah saqlasın. Oşonun üçün ötekedeylikte bolbayt. Ötekedey adam ne bolat? Kıynalgandan жалган süйлeyt, aldayt, urluk kılat, bürödü tonoyt, jamanlık büt barı oşondan çıgat. Oşonun üçün bul da jaman, baylık da jaman. Eң жакшысы некен? Orto жашаш. Kafaf, kanaat kıl. Allah'a razı bol, özüңdүн кирешеңди өлчө, ошо менен жаша, ошого шүгүр кыл. Ушул эң жакшы жашоо. Мындан өткөн жашоо жок. Эң жакшы жашоо ушул Кур'ан-ы Керимден дагы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосундан дагы эң жакшы жашоо ушул экени билинет. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Aytqın Rabbim rızkını kimge karasa kenen kılat, köp kıl beret, kimge karasa azırak beret. Biroq adamların köpü bunu bilişpeydi. وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى. Keyingi ayette Allah Subhanahu wa Ta'ala kafirlerin ikinci davasına cevap veriyor. Алар эмне деле биз ушул байлыктарыбыз менен Аллага жакындаганбыз, Алла бизди жакшы көрөт. Ошон үчүн байлык берди деп айтышат эле. Алла Таала айтып атат: "Ва ма амвалукум ва ла ауладукум биллати туқаррибукум индана зульфа." Силердин малы мүлкүңөр, силердин бала чакаңар биздин алдыбызда силердин даражаңарды көтөрүп кое албайт дейт. Малы мүлк менен, байлык менен силер даражалуу болуп кете албайсыңар деп атат. Түшүнүңөрбү? Allah'tın astındагы daraja байлыкка карап эмес тугандар. Allah'tın astındагы daraja iman amali salih. İlla men amana ve amila saliha. Gördüңөрбү? İlla men amana ve amila saliha ve ulaika lehum jazaa'uz zi'fi bima amilu ve hum fil ghurufati aminun. Demek Allah'ın aldığındагы daraja, baylık, beylik, bala çakanın, baldarının köptüğü emez. Allah Teala aytты, sилердин балыңар, мүлкүңөр, балаңар биздин алдыбызда силердин даражаңарды не кыла албайт? Бийик кылып кое албайт. İlla бирок мен амана, ким иман келтирсе, ва амила салиха, жакшы амал кылса, фа улаика лахум жазаa'u зи'ф. Мына ушулардын жазасыны, яни ушулардын соогуну эсе кылып көбөйтүп беребиз. Бима амилу, амал кылгандары себептүү. Ва хум фил гуруфати амин. Демек, Аллахтын астындагы кадыр барк эмне экен? Иман, амал салихте. Иман, амал салихте. Кур'анда Аллах айтып атат. Ал байлыгың, бийлигиң, тапкан акчаң Аллахтын астында эчтеке эмес. Ал Аллахтын астында бир чымыны канат чалта кадыры жок анын. Negisi kadırlı insan kim eken? İmandu insan. İmandu insan. Oşun için hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "Rubba ash'asa aghbara law aqsama ala Allah la abarra." Aw kema qala aleyhi salatu vesselam. Kebir adamlar var deydi. Sırtlı görünüşüden jüdөгөн, kıynalgan, kirlegen, ellerini togotboyt. Biroq law aqsama ala Allah la abarra. Allah kasam içse Allah aytkanı kılat deydi. Elin arasında kadırı çok boluşu mümkün. Allah'ın aslında kadırı uşunçalık bir deken uşunday bolot dese inşallah Allah'ım anı жалган çıkılbayt deydi. Allah'ın жалган çıkılbayt deydi. Rubba ash'asa aghbara law aqsama ala Allah la abarra. Oşonun üçün adamın sürötüne, kelbetine, baylığına, beyligine karab baha berilmeydi. Kebir jüdөгөн adamlar ellerini togotboyt. Kirdegen, jittanıp turuşu da mümkün. Şartı yok da beçaran, juğunganga da şartı yok adam boluşu mümkün. Biroq imanı var, jakşı amaldары var, takvalığı var. Allah menen bolgan muamelesi bekem. Law aqsama ala Allah la abarra. Allah kasam etse Allah Taalam ne kılat? Daroo kasamını atkarat deydi. Allah'ın uşunday dostları var deydi. Oşonun üçün İslam dini, şariatımız Allah'ın dini bu adamdı baylığı bilgi menen adamga bağ berbeyt. Adamın bağısı, kadır barkı bu ne deken? İmanda. Jana jakşı amallarında. Ana uşun Allah Subhanahu wa Ta'ala aytdı. İlla men amana ve amila saliha. Elbette kim iman keltirse, jakşı amal kılsa, fa ulaika lehum jazaa'u z'i'f bima amilu. Mına uşularga amal kılgan üçün kılgan işlerini soğuptorunu köyti berебиз deydi. Köyti bergenini bilesiңер bir amal 10 есе, ondan 700 есе arjagı ese olup kete beret niyetine, ihlasına jaraşa.
Andan kim ne bolat? Wa hum fil ghurufati aminun. Soğukları ese bolup berilet deyit Allah Taala. Andan keyin alar bölmelerde boluşat. Gurufat degen negisi biyiktegi bölmeni aytylat. Balaxanada aytylat köpünçe. İlgari balaxana dep koyuyorlar. Aslında bir uy üstünde olsa. Bu negisi biyik. Biyikten çıkıp karasaң barlık görünüp turat. Mına oşonu gurufat dep aytylat. Çoğun biyik uylar aslında baktar görünüp turat, sular agıp turat. Mına oşonu gurufat dep aytylat. Düşünüңөрбү? Allah Taala ayttat, bul uşunday insanlar, alardı ne kılabız? Kılgan amaldарын köpөйтүp berебiz, jana alar darajасы öte biyik bolat. Alar eng biyik ne bölmelerde boluşat. Al bölmelerden büt tegerege aylanası bardığı görünüp turat deydi. Büt bardığı görünüp turat. Anan kanday bölümü? Aminun. Gördüңөр? Fil gurufati aminun. Amın, tınçlık avalda bolat deyip atat. Subhanallah. Bölmede boluşlukdagı bir nimet, beyiştin. Jana al jerde tınçlık, bul da bir nimet. Tınçlık özü çok nimet. Dünyadagi eng çoğ nimet tınçlık. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan afiyet suragala degen, tınçlık suragala degen. Allahumma inna nes'aluka tamamel afiye ve nes'aluka devamel afiye ve nes'aluka şükra alel afiye. Degen Resulullah'ın duası var sallallahu aleyhi ve sellem. Afiyet tınçlık boyunca. Oşun üçün tınçlık bir çok nimet. Çok nimet. Çok üyüň bolsa, birok üyüňde tınçlık bolmasa, bol nimet emes. Han saraýyň bar, yaşap atasın, birok erdi katyn uruşat, bala çakaň uruşat, kelişbeysiň, üýde ardaýym çyr, uruş, janjal, bul ne? Nimet emes. Kaçan nimet bolat al? Oşol üýde tınçlyk bolsa. Oşol üýde tınçlyk bolsa. Mına oşunu Allah subhanahu wa ta'ala aytyp atat. Wa hum fil ghurufati aminun. Alar oşol bölmelerde tınç yaşayt deydi. Tınçlykda bolat deydi. Al jerde uruş, talaş degen nese bolbaydy. Jana aminun degen bir sıfatı, manası alar al jerde tübölükke kalat degen söz. Alar al jerde tınç yaşawda tübölükte boluşat deydi. Misalı bul dünyada bir çoğun kan sarayga kirip alsaň, 1 yılga, 2 yılga erteň çıgasın dese, çıkıp ketesin. Tübölükke kalbaysın. Bir kap yaşaysın, 1 ay, 2 ay, 3 ay, 4 ay, keyin çıkıp ketesin. Dünyaga barys kelgenimiz ketebiz bardygys. Tübölükke kalbaýbys. Al emi alarga berilgen beýiş, alar tübölükte, tınçlykda jırgap yaşayt deydi. Demek ne kıldı? Dünyada al kor bolup göründü, eller aga ba bergen jok, togotkon jok, kedey dedi, jaman dedi. Birok Allah'a iman keltirip Allah dep Allah'ın dostu boldu. Allah subhanahu wa ta'ala men size elarimle eng biyik beyiştin bölmelerine çıkarıp al jerden ne tübölükke amın tınçlyk yaşoosunu berem deydi. Bu eng çoğ nimet. Eng çoğ nimet. Allah Ta'ala barızga nasip kılsın. Demek neken biz tuğandar, musulmandar birbirimizi kadir barkılaşırız gerek. İman Allah'ın aslındaki eng çoğ nimet. İman Allah'ın aslındaki eng çoğ nimet baylyk emes, bilik emes. Oşun üçün imanı kadırlaş gerek. Ar bir imandy musulman biz üçün kadırlı. Kadırlı al. İman keltirdi mi? Boldu inşallah. Çoğ nimet. Anan narjağı darajası amalı saliha karap kete beret. Yaxşı adamlardı Allah subhanahu taala aytdı. İlla men amana ve amila saliha fa ulaika lehum cezaa'uz zi'fi bima amilu ve hum fil ghurufati aminun. Gördüňөр mü? Alar ne bolat? Allah'ın bendeleri, süýüktүү bendelerige soğuptorunu ese kılıp berебiz. Jana alar tübölükke bolat, tübölüktük beýiştin ne bakçalarında, beýiştin bölmelerinde tübölükke tınç yaşawda boluşat. Al emi ikinci tarafın ahvaly kanday bolat? Keyingi tarafta Allah Taala baýandap atat. "Vellezîne yes'auna fî âyâtina mu'âcizîne ulâike fil azâbi muhdarûn." İkinci taraf kafirler. Kur'an-ı Kerim Allah'tan kitabı şek yok. Hiç kimni kaldırmaydı. Birösünü aytdı ve ikinci ahvalını aytadi. Bunda hiçbir kıntığı yok, kemçildiği yok. Allah'tan kitabı şunday kitap. İman keltirmeye koya albaysın. وَالَّذ۪ينَ يَسْعَوْنَ ف۪ي آيَاتِنَا مُعَاجِز۪ينَ. Bizdin ayetlerimizde, bizdin belgilerimiz bilen küreşi, bizde
jokka çıgaram deyip hareket kılganlar ulaika fil azabi muhdarun. Alardı biz azapka alıp kelebez deydi. Azapda biz azapka alıp kelebez deydi. Muhdarun hazardan kendi. Haziri alabız deysinler va, oşol söz. Haziri deysinler, oşol muhdarun degen söz. Çünkü alardı haziri kılmap kelebez deydi azapka. Terip cemaati meni çakırıp ne kılabız? Haziri alıp kelebez deydi. Alemi bizi jokko çıkargandar, dinge karşı bolgondor, dindi burmalagandar, dindi sındıram degenlerдің бүт barını Allah Taala ne aytat? Ulaika fil azabi muhdarun. Alardı ne kılabız? Azap kalıp kelebez. Emin azaptardadalar. Dünyada kıynaldı biraz, 50 yıl, 60 yıl sabır kıldı, imanı saktadı, tübölük bir işe gitti. Dünyada Allah'a karşı kuruştu, dinge karşı çıktı, Müslümanlar da başına aylandırgan hareketi kıldı. Ahirette tübölükke azapka gelip tahtı. Allah saktasın. Kimisi жақсы емес. Kimisi жақсы. Allah özü saktasın. وَالَّذ۪ينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا. Gördüğünüz mü? Bizim belgilerimizi aciz kılam degenler, yani jokka çıkaram degenler, biz bilen kuröş gönderdi. اُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. Bizge karşı kuröş gönderdi. Yani biz ne kılabız? Azap kalıp kelebez, alarga azap oladı. Dep Allah Taala alarga azap oluşunu aytты. Keyingi ayatda Allah Subhanahu wa Taala bayağı işenimdi kayradan takit aytıp atat. Kul inna rabbi yabsutur rizqa limen yasha'u min ibadihi ve yaqdiru lah. Dağa aytqın Allah'a eskettikin. Albatta Rabbim kimge kalasa rızkısını kenen kılıp köytü beret, kimge kalasa azırak beret. Kayra aytqın. Bayağı ile sözde Allah Taala kayra li takit üçün kayra esketip atat. Gördüңөр mü? Demek rızkını Allah Taala bergen, bay kedey boluşun taqdira yazılgan. Taqdırga jarasa bola beredi. Taqdırga жазылган bolsa bayı beresin, taqdırga jok bolsa bayıbaysın. Sen kafaf kıl, özüňe yeterlik işte oşo razı bol. Uşul Allah'tan bergen nimet. Kul inna rabbi yabsutur rizqa limen yasha'u min ibadihi ve yaqdiru lah. Ve ma anfaqtum min şey'in fehuve yukhlifuhu ve huve hayrur raziqin. Ayatın ahırgı müçösünde, ayatın ahırında Allah Teala acayip bir söz aytıp atat. Ve ma anfaqtum min şey'in. Neni Allah yolunda neni bergen bolsaňor, fehuve yukhlifuhu. Allah anı köýtü beret. Anın orduna beret deydi. Ve huve hayrur raziqin. Allah en mıktı rızkı berүүçü. En mıktı rızkı berүүçü deydi. Ve ma anfaqtum min şey'in fehuve yukhlifuhu. Bu ayatda Allah Subhanahu wa Taala musulmandardı berişen boğan gündö atat. Buga çeyin rızkını kimge kalasa kenen kılat, kimge kalasa az kılat da aytıp geldi da. Emi kimge Allah Subhanahu wa Taala baylıkты bergen bolsa, al oşo baylığı men ahiret kursun dedik. Ahiretini kursun, bergenden korkposun dep atat. Sen berseň Allah Taala sana köýtüp beret. Ve ma anfaqtum min şey. Min şey baldar şey nakra. Bul tahta nafi, ma nafiya. Çünkü bu ne kılat? Umum. Çünkü ne olsa ber, ne olsa bergen bolsaň fahuwa yukhlifuhu. Allah'ın ne kılat? Ese kılıp köýtüp beret dedi. Bergenden korkpogula dedi. Kafirler berip alıp men de işteke kalbay dep korkut. Men de işteke kalbay kalat, birөө görürsem men özüm açka kalam, kıynalıp kalam degen fikir bu kafirдин fikiri. Musulman da öyle boş gerek. Kur'an'da Allah ayttat. Musulman berseň ber, inşallah Allah Taala ne kılat? Köýtüp beret. Bir öňü 10 ese beret. Andan 100 ese kıl beret. Andan 1000 ese kıl beret. Allah berişen zat. Oşoň üçin Allah'tın yoluna bergenden hiç kaçan tartınbaş gerek. Bir son bolsa da ber. Allah Taala daroo oşo zamat beret. Je kийинчерээк beret, je jakşyragan beret, je ahireti kaldırat. Sen bankrot bolboýsun. Oşoň üçin men bala çakamdy bagyp ne kılam, üýlenip ne kılam, balaga berip ne kılam, ayalyma berip ne kılam, tugandarga barıp ne kılam degen kafirlardyň düşünügi. Jok, sen bala çaka bolup yaşa, balaňyň napakasyny ber, ayalyň napakasyny ber, ata-eneň napakasyny ber, tugandaryňdy kara, kynalgandardy kara, büt baryny karay ber. Allah Subhanahu wa Taala ne kılat? Sana ese kılıp köýtüp beret. Bergenden korkmaş gerek. Hadiste gelet Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Gününe ertemenen bir ferişte dua kılat iken Allahumma a'ti munfiqan ne halafan dep. İkinci secde etken Allahumma a'ti mumsikan talafan dep.
Allah bereşenge köyti bergin dep dua kılat eken. Sen berdin, bereşendik kıldın. Ferişte aytat eken Allah köyti bergin dep. Vaati mumsiken talafan. Ekinci aytat eken berbegenni malını jok kılgın deyt eken. Berbegendi sarangdın malını jok kılgın dep ferişte dua kılat deyt. Oşonun üçün biz talip ilim doğrunda ne? Bir son mesela beriver. Bir son berilarsın bir. Allah Teala onu son kıl beret. Bunday okuyalar toltura, yüzdegen, mingdegen okuyalar var. Berigen zaman Allah Teala onu sekil berigeni al. Elin arasında toltura, görüp jüret, musulman göröt. Oşonun üçün kiyingi ayatda Allah Subhanahu wa Taala rızkını kimge kalasa beret dep turup, ahırında bereşenlik köyünde otat. Sen bergenden korkpa, Allah Subhanahu wa Taala sen Allah yolunda bersen, Allah sana ne kılat? Ese kılıp köyütü beret dedi. Demek Allah ne rızkı berse, oşonu beriş gerek. İlim berse, iliminizden rızkını versin ber, ilim tarkat. Kur'an berse, Kur'an tarkat. Hikmet berse, hikmet tarkat. Düşünüyor baylık berse, baylık tarkat. Ahlak berse, ahlakını görsöt. Bergen Allah nimetini sen berever, Allah Teala ne kılat? Östüre öğret. Bay bolsaң, dağı bay bolam desen, Allah yolunda bereversen, Allah Teala sana köýtüp bereveret. İlimin tarkata versen, dağı Allah Teala ilimingdi küçeyte beret. Kur'an'ı tarkata versen, Allah Teala oşonçoluk Kur'an'ыңды köbeyte beret. Hikmatın tarkatsan, Allah Teala hikmat sana ne kılat? Açıp koyat. Allah'ın nimesi uşunday bette. Min şeyin degen mutlak nerse bul. Biriyle baylık emes, akça emes doğandar. Büt bardık nerse. Allah bergen nimetті Allah yolunda sarttay versen, Allah Subhanahu wa Taala ana sana жақсысını bere veret. Ferişte sana dua kılat. Feriştenin duasına rat bolbaydı. Al tüz barat. Kaytarılbaydı al. Senin menin duam kabul kılışı mümkün, kabul kılba kılışı mümkün. Ferişteninki Allah kabul kılat. Allahumma a'ti ne munfiqan halafan degen dua bekir dua. Etilgan dua emas. Oşonun üçün feriştenin duasını alam desek, anda ne kılış gereken Allah bergen nerse min şey ne olsa onu Allah yolunda bereversek Allah Subhanahu wa Taala ne kılat? Andan жақсыны bizge ese kılıp köýtüp beret. Demek Allah Subhanahu wa Taala rızkını çeçip koygan. Kimni bay kılat, kimni kedey kılat. Anı menen biz biröge ba bere albaybız. Anı menen birödün bağlaganda bolbayt, tarazalaganda bolbayt. Biz anın nesine karayбыз? İmanına, amali salihine, ahlakına karayбыз. Oşoga jaraşa aga baha berilet. Jana keyingi ayatda ahırda Allah Teala ayttat. Kimge Allah rızkını bergen bolsa, Allah yolunda berip kalsan, rızkılarını köbeytip, Allah Subhanahu wa Taala bergen adamды bereşendi ne kılat? Kayra köbeytip beret deydi. Hiç kaçan korkpoş gerek, Allah yolunda berse, Allah bere beret. Bizim bir ustaz aytat ele, atasını aytat ele, atamdın emesi, tarikası jolu deydi. Üyde bayagınday, üyünde dükönüz var ele deydi. Dükönde bunday kıyınçılık bolup, jetpey kalganda, tabarga, akçaga jetpey kalgan jurlarda bereşendik köbürök kılat ele deydi. Bereşendik köbürök kılat ele deydi. Özü kıynalıp turabız deydi. Özü jetpey aytat deydi. Bereşendigini köbürök kılat ele, Allah Teala köbürök rızkı beret ele deydi. Tacribasını aytat ele. Hakikat uşunday. Keyde özün kıynalıp turasın. Özün jetpey turgan uçular bolup kalat. Oşol uçurda dagы bereşendik kıla beriş gerek. Berever, 10 son bersin daha, 5 son bersin daha berip koyuver. Allah Subhanahu wa Taala başka jaktan ne kılat? Bereveret. Wa fahuwa yukhlifuhu. Allah an orduga beret. Halafını beret. Orduga жақсыны beret. Allah'dan korkmuş gerek. Allah'dan sonra Bismillah da ihlas menen berse, Allah Subhanahu wa Taala ne kılat? Orduna ese kılıp köbeytüp bereveret. Demek bugünkü sabah uçurlu ayet menen öttü. Allah Subhanahu wa Taala barыбызды ne kılsın? İmanımızı salamat kılsın. Amal salihlerge bekem kılsın. İhlas nasip kılsın. Jana bergen rızkısını Allah yolunda beredigan bereşen kılsın. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente.